Ftit tal-jemien rċevejt messaġġ minn għand ħabib tiegħi. Għalli Tom, għalli tista' tilab din għax tidher interessanti. U tħalt infittixa fl-Steam, fl-store. U l-ewwel ma laqani kien dan il-wiċċ. Tantx kont imħajjar, ovvjament ma tantx titlaqlek naqra l-ħajra milli tilagħba. Ma dan huwa ħabib tiegħi sew u għedt għalih qed ejja nippruvaw nilagħbuha. Ġifieri poġġu bil-qiegħda, għabdu xi ħaġa x'tixorbu, xi ħaġa xi tnaqqru u enjoy. Naħseb ħajkonna logħba ASMR. Fejn l-ammorru? Flat number 10. Down the street, ġifieri dan. Kseb ta' persuna. Kif nista' ma nindunax fejn id-dawla titebteb. Lanqas. Alright, mhux xejn. Naqattu saw. Flat number 10. X'naqra wazza jew ekle. Xal waħdu. Tajjeb, hawnhekk għandna l-tlieta. Solar ieħor, lift. Le, u lift. Kalla tkun wasi faċli. Għawlu, numru 10. Sametlu. Le, sakkar. Mux dan numru 10. Nsibu ċavetta forsi.
Min jagħmel ċavetta ġo qasrija tal-ġar tiegħu? Min? Sissa d-neqqat ma tqajt ma' persuna li tagħmilha. Għajwib ta' barra, please. ċaħna interessanti. Kċina. Daqxej ta' kċina. Sigaretti. Kieku għadt inserta kċina nadifa. Ġada wet tal-lob. Wow xa. X'taħsbu mill-appartament? Interessanti, sabiħ. Hawnhekk għandna l-kamra tas-sodda. Okay. Sana ġaħru għal-bib, iva. Interessanti, ħafna interessanti. Wow, xaħna. Kemm min dak tapit kellu wieħed id-dar. Jew għand in-nanna. Serġi għajdi naħfas fuq il-basket. Level 5 anomaly. Okay. Il-kamra naħseb jena għandna xi kandidata u ġew. Le? Okay. Sorry. Dak dakin. So, okay. Naħseb level 5 irid jiġi fuq l-aħħar wieħed. Hawnhekk ma hija. Okay. Kelma bene rrit ħanibdew. Perform the summoning ritual here. Tajjeb. Tafana hekk mal-ewwel. X'inhu? Hemmhekk.
Tajjeb, ġifri flok. Uġi, jaw, aħna mornem. Mela. Aħna xbejn, kollha sew. U enti? X'naqra jien? ċanna interessanti jew. Kirst. Ġajna. Naw kien l-ewwel. Di. Allora quella via. Quella via. E come lì? البيب البيب ta' barra. Sakkar. Le, għala. Tiftaħx il-bib. Ngħidlek sakkar. X'ħa tiftaħ? U issa xiex. ċejna. Telefon fejn kien it-telefon. Hello? Isma' xan għodu nippanikjaw. Rajna dik tiġri. Forse kienet tal-Walt. Kienet id-dattars b'delivery ta' xi pizza u daħlet tiġri jew. Probabbli jekk kienet. Leave the apartment. Ovvio. Titilna d-dawru pol. Tajjeb. Qed nistenni ġejja. X'kien hemm? Oh. La, isma' ma ġara xejn. Jgħat fidla. Minix nara. Sa nħorġu issa. Sakkar. Ovvjela ħajkun imsakkar. X'inhu nħoss?
Senjura mhix hemm. Qabat li l-limna. Le ma qabatx li l-limna. Saret fuq da. Isma' għandna sekkina hawnhekk ma nistgħux nużawha. Le? Le, ma nistgħux nużawha. Okej, hawn x'hawn. Hawn kamra tal-banju. Kien hawn issa. Hawn kajnej. Hawn kajnej. Hawn xi ċavetta. Toilet u ras equals ċavetta. Toilet u ras jiġifieri. ċavetta. ċavetta ta' xiex. Ta' fejn, ċavetta mela. Mhux mexaw kienet daw. Le, sa tfottajna ta' nitfall lura. Hekk. ħaġa importanti. Għalfejn mhux jieħ, ħana bid-dawl. Le. Uja għara. Tammu fil-kamra tal-banju.
قلت لي لنفسي. تخرجني اهو وما ينهى نجريها. وسا منها هلو. مش نسمع. مش فاني. ولك فاهم رجعت. عندك بزاف باش نقرا بوركا ام جاو. سكرتنا في الكاميرا تاع البانيو. unbelievable dan اللوب كيف دفسك كشونا اليوم. حلقتها ادا ورا البورديرة تاع البانيو مش فيرا. I see you فين. قالوا شيء You are not welcome here. افهم قد نبروفا نطلع ما انت ما تنش نطلع. فرصة ما تلات واحدة هسا. This is your last warning. ياك تخليني نطلع. تديني ميكس سيجنال سنيورا. تريدني نطلع اما في الاستسخين تتسكرني او جيو. ما نفش ازاد شتيت من عندي. They are watching. مين رؤيات watching. بس طيب قد ايش ممكن توني لا اجانس اش نورمالمنت فوق 3 طوط. ما كنتش نستنيها فوق 4. Grazzi Ryan. Grazzi ħafna tal-rakkomandazzjoni. Komplejna. Naraw xi żjed misterja u jistennewna wisfel. Okay. Iġri. Min xiex iġri. Ma sirt inkun naf. Iġri mela. Sakkarat nawġa. Din il-kamera. Bid-daw l-aħmar ukoll. xejn. Kif tkun taf xi ġbart.
kemm ma jġobniex li daw tip tal-lok meta jaqa' l-kwiet. Nista' nitlaq issa. Għadu msakkar dan il-bib. Għadna bla dan. Fejn mar dak il-pupu li kena. Xejn ġattija. Titfilix it-torċ. Forsi mmessi għajt xi ħaġa u ġew. L-iskanjat tal-laq mela. Għana tfitu l-batru, naħit id-dem li kien huwa. Għaliex għadu msakkar il-bieb għajt. Għaliex ma fedniex nitlaq. You are not alone in this house. The woman you were looking for her, aren't you? If you want to find her, listen carefully. Didn't you hear her screams? They echo behind the walls. Her blood still decorates the walls. I placed her there with my own hands, right before your eyes, where we hide all our secrets. Keep hiding, but remember, every wall has a secret. Okay. Għarem l-ewwel darba nara Malti jelab horror game. Grazzi xbin. Jek tittamel follow, sekonda. Jek tittamel follow, nkun live ftit drabi fil-ġimgħa. Mhux però probabbli ħanqleb daqsxejn anke bl-Ingliż għax Malti biss diffiċli. Thank you, grazzi. Thank you. Fil-ħajt. Baqgħet jgħid li ħbija ġol ħajt, fej x'ħajt. X'ħajtu, hawn xi ħajt li jista' jinkiser x'imkien. Nara ġod il-kamra. Rajt senjura. Sorry tintelfek mir-raqda, ħannu naqra dinek jogħġbu. If this note falls into someone's hands, let them know that they have not freed the woman's spirit. Instead, they have cursed her soul upon themselves. Now her night will be real, there's no escape. Tajjeb. Għallejtek. Nistaw noħorġu issa? Iwa. Miftuħ il-bib ta' barra. Tlaqna. Bħalissek jintafa' xi ħadd fin-nofs, roundhouse kick fit-taraġ. Taf kif jinżlu t-taraġ?
Ersquli minn nofs. Ersquli minn nofs ħanad. Tistennina, kemm qalba tajba. Kemm qalba tajba n-nanna qed tistenn. Fejn mort? Fejn marret n-nanna? Fejn staħbejtli? Hemmhekk. Apparentement ma tix taf bejna, il-nanna. Sa fej ħajoħodna. ħajoħodna x'imkien interessanti. Dik hija. Ma qed titlaq ma nistax inkellmek. At the end of this dark adventure, I come to understand what true fear is. The path I took to explore haunted places and capture supernatural events on camera has come at a heavy price. Terrifying woman's house, horror of the corpse subdued in the walls, or a vision into my mind as I fled the apartment with the key in my hand. I knew the nightmare I left behind was just the beginning. Did I really escape, or will this horror follow me forever? This question echoes in the depths of my mind, giving me no peace. I am on the brink of losing my sanity. There is no escape from this darkness. I see only one way out. Perhaps this is the only way to end the terror I have lived through. I hope you steer clear of the... Xorta ma xtaqx naqra x'kien hemm miktub. L-estra spiċċa hekk mela. Spiċċa ħażin mela. Sa spiċċatu. Għabla batajba kienet, paroxysm kienet. Zommok naqa fit-tarf tas-siġġu.